Remake the Ajui Kamadaya Baubing Tangnobal ZDO office Zingum Gatumwe Alunila Masem Kakubi Maringapa Pongshogaira Maite Bing la Schedule Tribely Tangkhul Kasirlihaira Lake Yang Tor Aja the Tangkhul Express Wipao Thangmeiring Chodang in a Bami delay, Baubing Misaina Nang Rumsa. Tangnobal District with ZDO Office Kusem, Singum Gatum Gaila Magup Shabla Leda, School Fagatansi Mission Ot Magashok Tadalea. Kugi Student Organization Tangnobal District with President Daniel Mate Namaram Juwibang, Ninkarik the Government Authority na Office Chitakta Senkup Mihalu the Bohira. KSO volunteer being Daniel Natanda Paumi being Zanglaga ZDO office Sender Kaleji Vayang Haira. ZDO office Masem Kagupchina Dangnobawi education system Sazadak Lay Taikuyajia. Office J 2019 Kum Sempo Kahaina Kalagasem Atamlila quality Mamatamana Kaji complaint Sambanga Daniel Nahanga. Office Jui Gongwe Reader Sipana Pancho Kahajila Masem Sang Miranga da Hanga. Maramji Chief Minister Lila Vashung Hairada Daniel Nahanga. Chief Minister Aina Education Minister na ZDO Office Chi Kathakwi Lungli Semkup ng Sakwai Kala Office Ot Matada Sang Sakwai Long China Bova Haira. Maite or Mite Bing Schedule Tribe Listli Sang Mikwai Timan Salu Haira. Manipur wi Schedule Tribe Demand Committee STTC wi azingni ayam Maite Imashing na Makok Mida Maite li ST Sada Machut Mikwai Kabos Sidin Demand Kwa Kaiteli Pamchite Haira. STTC wi Vice President Sabam Bhai na Gahang Chorkar na Kathakwi Lungli Maite or Mite hi Schedule Tribe Listli Sang Kami recommend Masami Aka Chorkar li Hap Kapai Tra Karara Kaji Hang Matinaira. Atamakli Maite or Mite hi Karang Hongli Pangasa Forest Dwellers Kala Schedule Tribe na the Lake Sana da Long Jinahanga. 1950 Gumli Maite or Mite Manipuri Statusly Chitakvai Generalist Sanghai Kasa implement Sami Gahaina La Prime Minister Intira Kantina Schedule Tribe with list Sangmi Kavai recommend Sami Kahai Chila government Kika Masami to the Hangsanga. Hida Sada Zingum Tarawe Alungli Demand Committee China Maite or Mite hi Schedule Tribe listly Sangmi Kavai Wang Agitation Ngate da Kwigalaga Rag Haina Chia. Democratic agitation hili Chorkarna Mayang Sangmiaka Hakamai Road Kamara Chokra Gaji Hangda Kathakwi Lungli State Chorkarna Recommendation Mikwai Kasir Haira Kala Yari Saikorana Kalata Wivang Nada Paning Mida Katom Mikwaila Committee Jina Kabo Saya. HIV Lambi Mari Kaktada Mio Yamadagi Madasandri. HIV positive Oiba Mama Padagi Machada. Sakangda Mio Singa Kondom Yaudana Yuman Mari Tambamatamda HIV Sandri. Mi amaga yatum sirin waiduna season abada HIV sandoi. Ana layang the ikap matamda HIV test to the ikap labadi HIV sandoi. Chang Naina Amadi Niom Chumna Kondom season abana HIV taking out to Sexual transmitted infection STI. Haibadi Pinungi Lena the Gisunga Topongami. Adu Angang Pam Drabadi Kondom season abio. HIV have a virus asina mipung Kudimak to Sokali. Masigi Nam Kailete Jahi Lining Kanglup Natraga Nupa Nupi Angang Kaidi. Mashina Mi Amadagi Amada Matang Sandopangam. Aina Domu Sinari HIV test on the Bagidama. Aina Domu Sinari Kondom season Bagidama. Aina Domu Sinari Nasabo SIB the Ikan Janaba. HIV AIDS Kimaramda Hena Kupamoron Kangna Bagidama. It's toll free number 1097 the phone to you. English Hindi Natraga Manipuri the Warish Haba Yagani. Nako AIDS Epsu download to view Amadi season view. Medical Education Technologies Vimaramli Induction Training Workshop Ayachinimsli Rumi Haira. Simik Show Kanitang Wivang Medical Education Unit Chinims Namakok Mida Induction Training Workshop J Professor T. Tibain Hapok Mida Medical Education Unit Workshop Holy Hapok Haira. Chinims we Academic Dean Professor T. Rajin Kala Coordinator of Medical Education of Unit Professor Supriya Laifangbam Anikanila Workshop Chili Maso Sada Vazanga. Director of Chinims Professor L. Tipaina Ghang Advanced Course Quick High Professor Bingna Ragra Damli Charajanpu Medical College
Tangkhul College kala chinim sui Professor Katharbing ni training kwikami ra chihira. Langway medical katam now being lila katada world class medical education technology hi shichin ra kala kachila tamjithera da hanghaira. Training ji National Medical Commission wi chizu khami we azingni makok khamina. Workshop chili mi tumrana sharu kuya kala training chungmai da batch wise aina kwikama manra chiya. Chinim sui director na kahang training hui khamata yaba kakhanang ga gazahi katada phang sakra kakhanang ga gazashi shim kuli katada kharjan sara doctor aina kakhanang ga gazabing wi khangshik katada mathasang sakra kala aruri atam kala aruri tamshida kale medical katam now bingla thangaba doctor twing sa gi hauda katada kakhanang ga gaza now ling ha mira gi hi mathamai da take vai kala tamji take vai hi gita training hi kwika khamina jiya. Wunchumui Karale ngasung shop kawai cheese technology vision we workshop aya infale rungmi haira. Manipur Remote Sensing Application Center na makok mida workshop je Thangkawivang Infa Hotel kwika haira. Workshop chile Additional Chief Secretary Planning V Vunlungmang Director of Planning Department NN Kulkan Director of Relief and Disaster Management KG Diangol Vangaruma. V Vunlungmang Additional Chief Secretary Planning Naghang Manipur we lay thao chakshi sang haira kala ching lay kamin kala naina khanganu kutha ina rak shokna chida da sada chigda won chumui khra tharan kada da ngakra kala kis khangran sara je awareness lay kwai wang workshop je rung kamina da hanga Subakya scheme with document saikora thara thangwe alungli misang kwai MSPTCL we SPIO li Manipur Information Commission na chizumi haira Subakya scheme we pesa shikijin li makhang yi leg hai thada gathai wang power department li RTI thaksang na kha information ji mami pai ma da RTI thaksang ji withdraw sak vai MSPDCL na hot khanala leg haina Manipur Information Commission na gahang parties khanini shi we doing another documents or papers mai yang laga poda khala information ji yarili jithai mi paya kala ayin athura information ji yarili ma jithai mi kwai maramalai mana da commission ji na thaira chida da sada RTI thasang gahali poda khala information ji thara thangwe alungli jithai mi hawlu da commission ji na jizmi haira Thangmeiring na sem gishok kala phag shok hina og thuili khangajai kachunga khwirami haira chidada ara AI Pro water filter hinala ultra smart alkaline water filter li khangjai khwiradalai AI Pro water filter hina ultra smart alkaline water filter khwiramida turu kishiman malai lakla shakha wili shakha kshenga mineral turu samphang saka AI Pro water filter hina sheng mai thui ge mineral turu chungmai miya JDU MLA phanga BJP li wazang gai wi khangak mushang rang laga JDU Jeribam Mandal we member ping party ena shokhaira aya JDU na press conference ngohota Jeribam Mandal committee president MK Badin na awi resignation tisha thaira aling soda DH Megajit Singh general secretary JDU Jeribam Mandal committee Social Namasutra advisor Daniel Humar advisor Mufida Haki legal advisor MD Jalar Uddin Chief Advisor JTU Atumla Party Chihok Vai resignation Misanghaira. Cheribam District Li Shokta Kle local MLA MT Achab Uddin BJP Li Wazang Gahali Kashur Thadale. Lakwak Manipur JTU MLA Tharugwili Pangana BJP Wazang Gahai Chi National Level Li Party Khangshik Ngche Gahaina da Pangshokhaira. National Level Li JTU na NTA Li Khangshik Tangahai we na Rag Shok na da JTU li wazang khai MLS phangawi ngachali matina hanga MLS pingje CM ning soda aya New Delhi we na infali ungjang da maram je pawmi pingni khangna worship le thanda khalai ping we ningchu kamatha celebrate sada Nagaland Reading Festival hapokhaira Reading Festival je enang soda digital teacher's diary kala asset question 80 Nagaland Chief Minister Nefirio na launch samihera Angran Angyeji Capital Cultural Hall Kohimali Horthang Kwikaya Nagaland Reading Festival ji Love for Reading Kajina Tukuisada Mayondale
Kadam nobing na kapali kasak sambang da khalei wibang kapa system kushok vai kazib chili principal aina headmaster bing na ningchuk yakshok ngorok vai sadale. Nagaland we teach the teachers Tairiji state we shokar worship psychorally shung saktale. Chishud me bing na digital Tairiji aina teaching learning activities mathada plan sak vai kala assessment record sak vai kasana. Directorate of School Education League Nagaland Education Management and Information System Control Room Lemida Chili officials being the Jishud meeting with digital diary monitor Sagi Gijina. La Luida Azui Kamataya Bobbing Tangnobal ZDO Office Zingum Gutumwe Alunila Musem Kakubi Maringapa Pongshogaira. Maite bing la schedule tribe li Tangkhul kasirli haira. Aju wi pau heling chang haira pau ngana da klei na tum cycle li ring pa gala khama haya zumi show ung sa sereno.